te whatalo whātu sa moe lau whafonga anga le nei tū la o le nei a fiafi leo mori mai tātou taimi ua awha tonu le tū la iwa o le tātou por kalame masani o le wati keeping a watch ia i current events ma vaenga lo langa i o tātou vai whanua o lo whapea o na sala noa ai a maise o suinga o le soifuanga nei ia o mawhatasi ma le sunga le whatonu ia le sunga ia se iuli profetalenga ia sa vea le ofo tone pesta ma lo soifu manuia lau sunga le whatonu ne fiafi Langi me mai la ua vionga le toto ali ia mai se foi ia le whaututanga talenga le toto le manino malo le pale malo foi le tawatai wa so foi ka to tele to tatala noi lungo pe au ngalo e sa ia family atu ono tulanga foi ia o foi ia ngaluenga ma vaenga foi o soifuanga nei ia family atu sa mo ia ta jonua ia ele o tuata male ngaluenga ma pena ile sunga le fatonu a me se sunga le whawhengainga, a me se foi le whetalainga a tōtō manino, ia a me se foi le awa unanga le whatua le whawhengainga, ia e tifui maunu kati, e whataro whatufo le tātou insinia ni a fiafi, le sunga le, ia whetalainga a tōtō manino. Malo lava le, se fo manuia i lo lua sase lua, wha malo foi le, on sa ili ne vaengo le fiafi. Au tatu yeli por kalame lo mati. Ya, nei vaenga ia le a pe fane mata upu la fatala no ina Samoa wa foi lo silafia. O le vai aso nei mai le aso uno le aso sfulu lua o ke topa. O le vai aso o le soifua malolo ina o le mafau. Mental health. Ia peona ia i New Zealand nei. I le tato mafutanga le tato atunu. Ia aoro fapea ona whaasala wina ma whaailonga ina le laulangi atua. Ia, ole sini au tūla ole mental health week. Aso ono la sulu o ke topa. Ole top up. Top up, Koe whakumu. Koe whatumu lo mawhau. Whawhiawhia lo mawhau. Pean top up le telefoni fui. Tau vuilana tu ulo taimi. Atoa. Awale toi fa ato ina ro mafaufa la so fina ngala mana telele manga telwana man to hon menel mafaufa wa on temi e koleni e fo lele e ola afa pe fo ile fa ngai if you don't use it you lose it me masanyanga mena le tu le me fo lele afa pe tainga sale le sa fa tau tale sengana sengana fo lele o le teimi foi la e ngalo i mea pe fa pe wa ngalo ona o le te fa ngai na ona o ngalo le mafau a fa pe alua so uma o fa tupla ia la tom fa foi le fa fanga wala ngal mea ia e toi fanga foi le te pe o se e valor wa puta mala po pe nala mane tella le vanga na wala ngai koleni le mafau e fa tama ai ngai nei ile o po le poto sala la o le whalau tele ina o le asim. Top up together. Ia, o ta mawhau ai loa la ile nei vai aso le tāpena ina o whanau mua lato to la so tau loto ma ia ua whapeo o pisi whatasi inga e ka le sia o le community. Ia lai mana iai, tato o whatasi e whawhia ina le lea vai tau o suifo. Mai la e lima vaenga o le nei theme. O le take notice. Ia, tanga i lesi o uso o whanau, mai lato i o au tafa. Po mai. Ia o lesi mea, give me. Ia e foa. Po le ase tulanga whapena. Ia o lesi vaenga, be active. Pio sa noa, ia faile exercise, whangal mafofau. Whamalosi mafofau. Wai e tala voi whapea. O tau mafa mo le mafofau. Food for thought. Ia matulanga whapena. O le si vaenga, connect me. Ia wa o vaenga i of sota inga. Ma ue fwen marosi. Ai nofo ana oe. E te whanau at pea le haka uru. Ia wa lai ana o wa mafofau. Ia whaasolo ai la mari Facebook le lai. Ai, o le si vaenga le leilea. O le le tio. Ele connect. Fatala noa, ia mtulanga whapena. Ia, pete agree, pete le agree. Ai listo lai connect. Ma mutau tia le mele le mafofau
It's a fact for lele laka pesimero se 4%. Ah, 10% of our brain that we use. yeah. Ale pauanga le vaanga mafofo le pe le Yeah, lucky pa o se fu. Yeah, well, 5%. Yeah. Ale winga telefone. Imagine la. Ah, se la pase. I say la pase. Longa we will be all AI mama fofo. Einstein, Albert Einstein, a walking encyclopedia. Yeah, but yeah, so no. So What a lady out chill. E pasa ora pouco perga por calame. Fefe le lalo langi pe afi au chill. Me afi. Sei fai no por calame fe pouco san galo que le. Ele fa ku langa le tatu le hotel le ta pule nei o mafo fa. Ai tu sai so enga 5% la le fo 7% fa nga of a human brain ne ta nga ina tangata. Man to foi. E self care. E tau si ar fai ele mafau le mafau. Pa e ai vai nga ia pian tolo lau atu. E te tau si ai. Take notice. Yeah, this is also. Give me. Yeah, if it's so be active. Yeah. Connect me. If so yeah, Male, keep learning. Keep learning. Never stop learning. Never stop learning. Yeah, I've won ela yeah. Why it's tele me pensa no ia sei. E tele yo o so enga o fatino ina fa nisi. Le mafo fa. E foi le mafo fa dena fa ele sito ina o sa so ai mau lo le sto. Ina fi nau malos. Na to yo la lon mafo. Ale yo la le anga vale lena mafo ele sto. Ina volan tu sila na ia tu sile. Il est pas on the brain. Ai al time pe ele look after ina. Yeah, no winga le fa mai. Keep learning. E pe yo se fa malo stino na le mafo. Yo mana. Pe a tilo ye volele wa no fa malo stino e mo le malos. Yo. Our keep learning pe o pe ye so ma so. Yo le koleng ya mafo. Learn mai le me mai tau mai ye. E man tu mai time nei le nei vai tau so fuanga. O tele o tele mental health issues. Oh la. Yeah, Melanga if I keep notice. Yo. Take notice. Take notice. My kuri makai vole ke waru fa mai. Sorry. Mai sikama pe fa le tonu le mafo. Yeah. Vai foi baba ai wa tato. E fa pe ui kwa ke ia da. Ai man tau e ano wa te au fiu li atatu li wole atamai. Ia a vai ngai ia sa mo o le vai aso nei o le mafau o le soifua maloloina o lo mafau. Mental Health Awareness Week. Top up together. Yeah, a fuala ia o lo tato top up fatasi le nei vai aso ia o isi la tu pili e fai lava to meti loto. Matula. Eu fa nga foi al mafau. Malanga si fa pe ia su ia il mele ka fa malolo le si mele on fa a faire kula le mena mi si mele ulisito. A wo sa sale u sa ole. Walanga o ile me o lete wail fai ai mal mafau faul tangat. A le tele o taimi e fa ata la fo ngata to u mai po ale ulo tamit. Mi se ne yalo fa na wolele. Ye marka men ka ko o le ki yo hala. Alo se kim ko fa le kongu le fa so. Ko fa le kongu. Eta uol vai ngane. Tatu ai sa ole le ya. It's got an impact on it. Yeah, I saw when for from my city, I can't. I saw for cocoa. Say to know some. Boy, I say cocoa. I want to start. I want to sound. Maile fatanga ina le sasa ine de to no le nei. I want you to for na tulanga. Ai ta uol vai ngale we. Ia ole foi ta ele fa pe me foi la. Ia moe ia lava maro longa mafofo. Ioi. E lima vaenga le fai mai. Tau yo mi wa tau. E te tango la e fa lau tele. Fa lau tele foi le. Ia wa ele si upule mulu mai. With your food basket in mind, the people will flourish. A tato top of fatasi. Ia tato ola masoifua malolo ina fatasi la. E la usili lua fiong. Mai le lima lea. Ai te tawan tasi a lua piki o ai o feo le lima lea lau numero tasi
I lau ia pe afa pe mai ana so ni fa mana tuina o le taua o le soi fo malolo ina le mafofau. O feo le lima lea ia o au le la a wan watu I le sota. Ia, connect me. Ia, o sau au na, ia, wale a ve ma oi. Fe se vaenga le lifa iai ia le Ele o le give me, sorry, o le give. Na o le give. Fowai. Fowai. Langa leo le tau se, le tau mal fa maori. O le me kori tono. O le give. Ia, faina give low time. Give low advice. Tūlanga fa pena. It doesn't have to be money. Ele, o fautuanga. Fautuanga. Ia, ave fa awal songa ave fautuanga. O low time. Ia. E fa peta I tele se ngā na me le mafofau. Tele. Tele. Yeah, mantua the more you learn, keep learning. Ia wale tau te, le ai so I fua ma tātou o la e nei o langa. O learna. Ia, o le si vaenga lea. O activities. Vaenga fight. Volunteer. Actions like volunteering, sharing, learn it. Physical activity. Ia wa tero tātou. E volunteer. O te ufarsa. Ia, fai ula mo tamaiti le aunga. Ba tūlanga fa pena. Ia, oke ale skai mai. Ngale alo kupe ale koe citizens. Ia, ai, ala ai fai. Nai, fa fia an mafofau. Ai ala ufionga. O fere vaenga o le lima lea te iloa e li failo mafofau. Le so matai au. Give me. O ye le fo ai mana au mai. Ele mana fo ai mana au mai. O le melo keep learning. Mantua foi. E pole ale malo se lo tino. Lo mafofau le fa tino mai. Ne yai. Ia o aula ia le sivanga le keep learning. Ia and keep healthy. Ia malo si lo mafofau. Malo si foi lo tino. Ia fai savali ia lo swim malo so. Tulanga fa pena. Ina ia fa wau ato toal so I fu malo lo ina Elena ole. Lo mafofau. Alo tino. Ia malo wanganga alo loto. Lo e da wala u fionga le mene keep healthy o le mafofau wa keep healthy di tino me ai palin. O le keep healthy o le mafofau o lo no winga o me tau ia o fautuanga ile le ia ile anga ile mana au lava ni me faliton. Yoi. Au fo Facebook le po ato. Jauna lava le moi. Jauna lava le. Fia lo mafofau me le fai meile me tula plenkara. Lo ngame. Vaengan mafofau ne fa ngai ia le. Ia wa o nala wa ta urita. O exercise la ia. E te tau ai ona ta ua le fatino ino vaenga ia ni ma. Mana isia ai onga foi moneni fefi. Ole vai e esi tala le o mo mai ne. Ia ele fa tala no ina. Ia au se morsi de fie samo. Le o mo mai le observer si tala le o fa malo le come sina o leo. Bani. Ia. Tu sai foi male tanto li poti le tau no mai. Ia tau li mai na foi tanto office sam salon na foi si le fie ni so tato na. Sila mai mama fai tala foi ja vai tau foi ngo o penga te fai lang. Observer. Le lau tu si mai o fa ma vai ma o tai ala se mun muli o le fionga. Oa fa malolo fa mai aina. Ia tu sai male li poti. Ia msalo taimi ona na wili ili mai leo nisi vaenga fu le leo le tu si mai li poti li nei. Ia o taimi nei o le ua fa mai aina ia le au nanga foi. Se tamari ala tunu tulo. Ioi, ia ole fa malo foi. Ia ilea tamari ia wae. Amu ia foi ia wo ilea to finga maulu. Ele to tele nisi a mese ole fionga o pau se tasi so e kapteni o va leo. Le safio ole peo ile si vaenga ele to tele foi ia ni tamari leo le atunu e la tu te nga faya ia isi vaenga i o fo le wang va ai malanga o isi e wala tu vaenga tu la fon ia tasla le tanga to le ia lona tala anga fo le tu lai mai ele fesili foi le la sunga la fawesa e ma faina can we read something into this pe e pular capeneta ia wa termine le na ele tu si foi le alo ia lo so se tele na mai ia ono le o le keisale ia
ia e ona o leo fafuse ia mai tau tele I mafauina le whamalolo ai o le fionga al komsina ia atong se ta pena la sa se wati ia I se foi vainga e sau malama tai au ia a ole for your information na pa ia Samoa fafonga mai ia ole news na mai le observer mai le newsline ne afiafi failo mai ai ua tauli mai na le fionga le komsina ia le tusi ua mai ala na au ona tai au ala smu le kapeneta ia fa o atu le fionga ile acting minister of police le fionga ia mulio ia Anarosa ia se tulo ia ole na ia la neto amo mai ia atonu e toi mo mai ni stala fa lo tele ina tai au te le foi le au nanga se te mari o le tunu le mai tau atu e luas fotolu tau sanga o na tau tua ia a le fatu a langa toi mo le fatu a se e mai komsina talu mai le fionga ia foi a vaili lo afelo sumalua ia le la wa ato tau sanga ni tolu tau sanga tau sanga ma ia o na vainga e pule ka peneta e malato ia tatia nei taimi ona le o ia nisi me o sila fia pe ia na le longo atu lau tapo inga Samoa ia ono news o le to amo mai Samoa atato ia la Samoa mai ta wina li poti ale o matanga luenga o fai numera fa mo wina ia le anga ilunga o ila tau e malanga sia tu le tunu pio na mau mai fai numera ia le fa pe mai o le au fai o ila tau na fa pe o na tau no ile atunu ile masina o au kuso lua fe luas fulu malelima fa ile ai tau sanga lua fe lusulima o lo ye fa tu sanga le va pe lua se fulu lua fe iva se lau fit sufito 5% fa silinga male 5% fa silinga 0.5 fa silinga ia aule o arrivals na ia wa yeni se ele umi au total visitors se fulu fitu afe 5 se lau se fulu ia wa yeni se arrival or returning residents returning residents au kuso mentual masina au kuso le safet palot le ala vai fa pe o le sifa popo na fa numera le ala su fitu afe 5 se lau se fulu la fa yo e asias tu sala o ele no ona nasias tu sala o le fa silinga tasi te simalima pasini lu se la uno lu la to silia to nai lo to sanga talu ai lu a filosofa ia o la to la o tunu ne malanga mai ai o America USA lu su tasi te simalima pasini fai mai ua pa u mani pa u ilalo ile fa se la malefitu Então, tele tanga te malanga mai Amerika. Ile masina. O Australia, 12%. Fai mai, pa u ilalo. Mai le se lau lusu lua. Pasene. O asiasi. O New Zealand, lusu fitu pasene. Ia, tasi maleiva, o ono, e sili ai. So, iwa se lamani ono. Yeah. Up by 1,906 visitors. New Zealand. Na watu ya Aukuso. Tesi Aukuso lo. Aukuso le tau sanga nei pe a tu satu ya Aukuso tau sanga mavai. Yo. Ya o saula ya le sunga se yuli. Se va tu fa fonga ngasamo. Ye walen tu point palot. Yo. En failan fa pe o le na malanga tu ai le. Favor se lau. Ia, nau au fua ye lau fa ingo pase se ye temile no mlanga il temile. Soli ele se va le manton me le fa le New Zealand. E amaka mo tongi va la titi. Ai sili lo male lo se lau ya lau fa ingo pase se amata lona se la mai no fo va la. Fitu val fitu. Ia, te lo tu la va le malanga po ele se no ko ki kiari singa fo ele e makua tumu uma ia I whainga malanga matuai longa ona manuia I New Zealand malanga tātou tanga. E tō tela o tātou ia la lampa pāo ni. Le pōmale le tātou atunu on masina ia o kuso I le tele tau sanga. E tele na fua I malanga I se o lātou I malanga mo te wila. O isi la whainga malanga I le mawhai ona toi fitu nai.
ona le sa ta oto i mai fu fuanga na lai ala na fa au ia inisi e ka le sia fu isa ia la tu a fu fuanga le taimi le ia e bole mfai ona tu na tu na i pasese nei ole ela lenga na malanga ala tanga ta taimi na fa popo ila marta to fenga palo tela so fu iva ia na malanga i silva ia so le yo au kusolo mana io ma nei tu langa ia pe ona ta ua le fionga to li e ona foi numero fo ie to e fa mana tu mai ai tato ia le alu ilu mau ia nei le va la tale o fenga malanga le sila atunu le fa mon mole te o manino o tutuila e ono sul te simata si pasene pa uai iva selau valu visitors down o longo me e malanga ke le foi kuila la to manino e to tele ia pe afika ku e numero a wa nai e masalo na New Zealand na nga iluma na New Zealand le te fofo le ya kukuila nga ni o siasi oi next door atong tapas le ai ke lo ma fuang nga uska nga kailing ya sia so ka Samoa kanga ka uporu le foi bela kwa ole lipotile mo le o siasi ka la kukuila ma o ia Walu no winga la passport Samoa listo. Ia awa foi numero tu ina mai. Ia mo tatu tilo. Le ole winga le vabe. Ole manatu foi la tele le vainga le. Ia o te lor tatu nunga le na awa i pe foi numero ne. Ole fa to tele ina mantua o umal fa ma e covid. To tele la te wale to malanga ia mata na open borders fai mai e tulanga ia o vainga ese ana i pe ona ele le te wila o mea o konfernisi ma fono e kalesia pe lo ai le alu lunga mana alu lalo o fenomeno ai ole la walunga ala e manuia ia pisini se samo ole pe ato tele e malanga vainga ta o tele vainga le o tano e lo fionga afua mai tau sanga i fa talu mai o na mai el covid tu salenta expected growth why nanga lewa amata ona to tulanga le leipi sinisi manga luenga tangata ma o to mai afu ina to wakau pewa ma to apoli mai i le fita fo o tama ainga ia le la to fe lolo i se tulanga fo le tau se leni ma kulang hapenga wa makin ko le linga nga ruenga ia mau nga fatiel to le pangatiele sai le si fata usang la langa expecta tau na le ia le la wanga i ia o le fa le kongu ia nga ruenga ia tunu i fafu ia langa to tele ta to ma awa ile vai te ma awa e ko sai e ngofo ngi po le fa le kongu o le kama ainga le ia tunu le ta to tele lamba pa kau ke o ai Samoa langa ka ko ke maho fau ia ka ko ainga tatu fanua e pele ka ko wasinga mang e ma le kele a mal mau mea no ile na tula mai tatu tunu fia o tanga ta fia vai masalo ana tau no te wila la o fio iskele la ka ko titulo numero e te le si tianga ia wa o le na ni sila le sa mai ta watu mo la o ses ia au te lo fo ia wa o le foi fofo to wa au kusole nga tali potile a si vainga ia me se foi ia foi numero foi o tau so fuanga ia ma fo fa ele lenga lo i tato tunu ia salo si temio iluma tato o ye after ia o vainga na sa mo to foi mai New Zealand o le temi nei ele o manofonofo ai ia le tuangai ia le pati ia le leipa ia mai se foi ia isi pati o lo ngalu e fantasi ona yele greens ia male Maori pati te pa Maori pati ma tulang fapina ona ole pa uma o lalo ole tama ainga o le atunu pe ona yai le luva aso taluai tasi pasene le na pa uai le tama ainga o le atunu ia pe afu fo ile GDP ia lantu pe moa ia tulanga fapina o vainga la ia tutupu mai ai o tele company o tapuni wa tere whaiwhainga luenga o tapuni lona lua wa nga i lunga le tau o le soifuanga o matua tango tala mutango tala ale vai aso fo ile nei nena ta whaalau ilo mai e se tasi ia o policies fo wale malo e hui e whaatino o le tau sanga fo ia ale wa matan ta pena o le a le to e maua e whanau sifuru walu ma sifuru iwa le benefiti pe a whai e maua o le earning a matua
e ono sulima fe tala le tausanga malunga e le ono sulima le maulalo ia a pela maulunga atu ia ua le toe maua ia ai tutunga a fa pia o le students ala te no foi fia e mawala lau benefit se vananga o lo e no fulava le fale lea living together with mom and dad what ia le mawala ia o afia la fatino ia o november lua felu surono a te lo na ua o longo pueli ina fo ina malo ila to umaya afia ile vaenga ia lana lo sunga e faila pisinisi mo vao mai sia pisinisi e se afa ina lo va ai foi le community le tanga tale we ele soifo ole mana ye vanga le o ia mantuala ole tulanga le u tele ai nga fo le pe afa tsainga la o meia amatana va tu fight fa service ia o taule ni si fo le was low like it ala nga pita e no fo nduo fo ma otamala o tafa fale mo tafa mo otamala fia mo mi ale le teu ma fa le ati o ainga umana la wa nga ia fa ia le meta mo fi te lo ai na o le o tele no ni sila o la vai tulang po pe o pin fit tulang po na o le wa mata na le inga lu nga tangata pe o tulang na la inga finka o la afia o nga le slow nga lu nga o me sa ana o fo inga lu nga fo ia contract fa con karate ma di fale fa fale ia o tau fai vala mai fo nei wo e nya nga lu nga fa e fa mo e sa la ka e video ko se kampanginga ke le o ke ringa la nga lu nga wala nga tele o nga lu nga ia commercials company la po alwa mai fainga luenga ia faking domestics inga luenga ho ia sa fa private jobs ia lo te ngo mai la wa nga te fa tanga te sa fa private jobs ho ia ma nga luenga light ia la wai wa no kas inga luenga ngo la uta fi fo inga luenga le even housing New Zealand le kainga ora wa tele fo ia mal tele o fale ia tutu ele taudia mai tau wa tanga ila le mau fale le wa no wa matanta o fieta o fale o pa o lalo si no tu lalo le pa o lalo se testimony 5% o so se mai lalo tu testimony 5 no testimony 5% no ele o si official cash rates ona kai pe ia le mele o le tulanga le wo ia i pe ia me fo le lo fa ka nga au fa i fo le walo o le kauri fa pa Ola, a se on ponga la. Ia, a tonu e ese taimi, ia e se la titi e se altam tau. Ala o lalo al tamawainga. Le a tau tanga i esa mo nei au kilani. Wale ese panga noa. Ile o toe tu i se fanua vanua voinat. Ia wale ua nea o soai apartments. Ole mela le fa pe lo mahofau. E se taimi po le sis fulte usanga wale to e maua fale masanis i New Zealand le ia le backyard o le a faia ia fale o le awa e mai fale apartments ma tu foi len sau no ia John Kia o Palemia fa tu sa foi tu no ifafo ele se fanu e mai mau ngale sa highly demand al mela le vai nele le supply and demand le la lava le supply le kele le fale o le ke vai ala vekin le kauri si fale lo fanga ia o telefone na fa tu mai ke lo ai ngai sang for emergency housing la tele na no i fale ale winga la ro talanga o sa tom fail ma ro fo im tanga tala tele e fauni fale telefone le ngole sa ile demand le mo mi on fale e la lampa pa o tanga ia o le mafu anga na wala ngani liu ia fal tupi e ka mo fai fa pa ule OCR ina ia kaudia I fale nge wale mafai it's actually a recession ole tato te whengai ale mea ngā lau fai ole lau fai maili min style tupe it's a proven formula fai mai ia ole awala lea ole mea e mauti noa ina ia wha mi no ia ili te maa ainga o ko afo ile le ia wato alia ia le wha ngai o ino te maa ainga maa fua mai le ingi kupi fo le mfai kua wha whainga luenga tupe le tam fai ia wha ngai oi ina ia mino ia business wa mingo ilo ia fale ia o to mo isi ava no e fai ia renovations me ava no to fai new builds mas tu la pena ia kemiki la so nga build la nga fale ala ele ngi ia mana tu foi la le la mo la wanga le fifa ka usa fale kemiki o time ia ne fa ta o fale
ia siong pongana o fale la yo apartment ele to e mau tama ia te tu le songa sui mai kainga ora le pole ase ia la le tala no fa kainga ora le Wa lua fale ia e moni foi o te lo mai lo pena lua ma o fo i se tasi o tu singa i le vai aso ma vai atu nei le sa fa matu ai ia le suinga le Auckland Council I fofuanga le lato Plan Change 120 le wa ye nei fofuanga o lo fofu e fa wina ni fale ta is fulu le fulu le lima fonga fali apartments lo mai ona pasiena le fo lango le finga minister me to fali e yoina o le ale tilo wa o le fofuanga le Auckland Council sai e fauna o le tolu ana se pe lima fonga fale o lato apartments a fofuina o le lawa ye nei le suye inga ya le fo isa ave tu a walfa tan ngar community o le la ali li fale le tapenanga le council e lango e le minister o le fatino lo le fufuanga le fawina apartment e le watu le sefulu le lima le maulunga o le fufuanga e o le fausia tu la lata no fuanga fo ye ia train station o basi sa lo au kilani le ya awane i afia fo ilea ya ile feo inga fa faingo fie mo feo inga fa la witeli o le fufuanga le fufuanga o tau sanga nei le wa mai ona ana io ina il fufuanga le Auckland Council ia o areas la pio nga ye tai le taulanga Ponsonby Newmarket Brodomat o nei man kau foi le si ai tu le o tilo ye le Auckland Council ia awala tu fufuanga na ele na mamao le si la vaenga le fufuanga le ai no wa fautu ina o le sa au mai alpe pa famtalanga i la lole ale avense na fufuina e ioe malango sua le fionga minister o meto fale ia le lawa la ilona ile swinga le ai sa mai tawina ina fa tantan noanga ia mali e le swinga wa vave alo na ngayo inga sa mai tawina fa tu muli o community le tu taulanga ile fia ave o la tu manatu fo i tu sai mal fa tantan noanga le wa o ile swinga le o la tu mata ina pel dato polkalame a wao evisia le mai tawina la ato te le ata tu tangata lo la lampapa au le tu taulanga wa mata na low percent o tangata Pasifika wa mata na ngai mai wao I mene tu tala no atu I masalo ta o no tua manuka ia wao le taulanga o ya sola ale o taulanga nei ale la taulanga numero lua le la ai nei la walanga ngalenga na suiri mele supercity o me umaya le o me le sala I upolu e tauna le sa vai pe fa pe ngale le wala por concept le amo tele ya o le nga va o tatu tu lang fa pena on nele ko sau mai lo I ve jury o drive jury sa o ya nele fiafi vai le tele va ve fu e fa sang o fale mai na fu no fu ma kaula na a fu ta wo fale na jury ma karaka mal areas wa si de kun kon kalo isi tatu na le sa tele ya tu fanua na pe a fa tu sala tu langa le isa ya tatu ni plan to e fo ila sa no nga to file fa pe o le ko mo ya so ye sa lo ko le ai ngai o ki malai a ko kwa fale o mo to malawa ya alanga ol melo fa nga nei ita mai fas fanule ki fitsela le square meters well wa kunga wa ko fale la tu mai to no fitsela on fai kai lo sala square fo le plus ska mai pad fo le lawn fo le pe a fo la ia fitsela le vai fanga o fi fale to ia pe fa wo fo kama ke kere la ke le sa ni to le ki o ka walo ka pakara ile lo ia ole me moni mena le tu fa le o data officer e lo ma wa le il fofuanga ele ngata fa lunga apartment ai lo o fa la lo pisinisi meto fale ainga ma fofuanga na le o ka fa le mo o yo le train station I think linha tu sa le ma me fufu fufuanga lu ma ale malu fu local councils ia ma tatu I tu malu ina ia una ia le malu lau tele fu le fa nga ina ia nangala ne yo o public transport e tele vai ngola afia ai me se ala tato foilia ole ala se fautuanga foilia tato watele fa umasi mata upulia ia walenta to amata melta so fuanga
ia so mai le ai o ngā luenga a fia pisinisi lai ti pe na ia pisinisi ale sunga ia se yuli se tulo ia le ala wo o mai le I fale e mo I botango fie ai wa ese to nga fale ia ia a fa mai foi le si por fale a le fale me sili la wa o ninga ia wa ma fai ona avea ma deposit ele ilumana stepping stone ia a o se a wala e ma fai ena so ani ia o e male ainga a ma fai lo ia o te vai tu no le halu le tawana mai au ia lo tu su afi ia lo deposit na ai man tu foi la sa ili so ani ia wa to tele o ia ki we saver ela em fai na fa nga ai sa ili so ani ai le sai ni i te wa alu ai sifitonu ia ai lo longa le whainga tā o le wai tau ngata every week ia le mō kesim tūlanga whapena ta tonu nei e malam o mai tātou o tūlanga I o whanga I o inga I rāia o le mea malia la I le amatanga mai o le tā amata upu lea e tasi pasene le na pa ua ta mau ai alu le tala le fionga le main style tupe ia Honorable Nicola Willis ai talia e whai mai ona o Charis fo ilena fai mai Trump mai Amerika mantua fo ilena vevesia ia le amatanga o le lupo feo fai Charis na le na vevesia wa o moalu Amerika ia e look after ia la toma tunu ia mfa pena mfa tino ia o le tasina mafuanga fa mai le fionga minister wa fai nai le tamau au ngau New Zealand tūlanga whapena. Ia, te loa wa umitala I lem tau awesome tau puanga sila ne iai. Ia awale tau o suifuanga tūlanga whapena. O le alame whea whaina e whai iai. Ia, e mwhai ona fuafuaina le tupe whaalu alo ainga. Ia, mai se pia wa afia. Ia income. Ia mga luenga pio na iai company wa tāpunia. Ia iai benefiti wa whapea foi ona iai ia tūlanga fau o whaatino ai. Ia, marisi vai nga taua. Ia, ole tō lei whanau iaonga. Ma o whaelonga ma o lunga mtulanga whapena. Ia, ai whai uai nem tau. Ia, ma whawhawane voi lele le pāti lele nei mai tala I lau palota. Pea o tō sanga fau. I le taimi o le pāto whainga palota. Ia, ole mai ale, ia ole matau pu muni muni. Ia, ole whainga palota. Ala so tōna I nei le tūla sikun malua. Ia, o le tōna I nei le tāpuni ai le whainga palota. O le e moli maua tū loa fionga. O ta vai ia marfa no lunga o te le mele. Le le aku le pepa samsama. Le le ange le pepa. Ia pepa palota. Wa le ta oto il pusa meli la tau le nei. Ia langa le o I ele loa sau nuanga. Ai matu whafau tuanga le tātou tunu. Taua I o whai o palota. Ioi, matai, ole tū tā ua le wala ina whai ui e tātou po kalame. Ona o vaenga whapea, e peira o na whamtala le, I le tala ole tupe le wa whaina. Ia, ole a whainta, ia, mantua fu e lua ia vaenga le tala noa. Ole vaenga whai pisinisi, ia mal vaenga whai community. Mani. Ia, vai la po ai la to te palota ia, I te vai atu. E soani community. Ia, au le situ, ia o le au whai business. Ia, o lo tele tamani o le atunu, o lo tau va. O lo whapena, ma nau whawhetai ia I la tau le anganga whinau. Ia, ave lau palota. A whawhea lai, o to tele alo Samoa, tau tano pe a Samoa, wala e o uma Pacific. A whapea, o ai lai whamoe moe a ve, lunga Samoa, pe a tato le o to tue palota. Tato o tato palota, wa tate matamuri al vaenga le whamai. E le, e pa uma ulalo numero Pacifica, e palota. Ia, e mantua vuela, e wha se lau wha suru ono afe, le au wha I Pacifica le New Zealand. Ai lua se lau wha suru o Samoa. So le afa pe afo ye. O ki kia afa ki kia. Ia, tato o palota na Samoa, ia malo. Ia, ole o tūla I mai fui nao tasa I ngā malo, o lea so whiringa re. Mana e te le ia vaenga ia wa tano iai. Ia wa tau
fai fo le pe ku fa kasi uma ta tum ta pulen ta tu tal noi o fang fa le ma fa fo le no le ma le fi na ta una le me ta una fai ia ma le o le fo le mo ta tu te lo e na fa so le ia tu pe te mila le nei o ta tu fe nga ia ma le tu langa fa le tu nga lu le ho sina fa singa lu nga na o ia ma tu ta tu ai sina ma lu mai le tua o tangata fo ia ta tu te manatu ta tu te manatu ta tu te palo te ia talu ile tu po le ale ai fa sino mai ta tu e ta ia la ina ia ta tu fa nga filinga au fo te fa ia na le te tau ia stama ai lo inga le fitau ia po ana vatau le po manu lauti le e nau tu li mtanga ia ele le al palo to e le vai nga fo le po ila to e te loina e la to te fa tino ina ma fai ona la to fai nga ia matala fe nga le ala to fo manu lauti ia ma fu nga lo a inga malawi kale sia ia male mele wa amato na tau fa tai me kai lua vai aso ma o la pis a mi se tatu au kilan ia o vai nga umai e tau lia la fa nga palo na tau lia le fanga ma fa fai tau na isi me e ko ma fa no lo mai ta tau por kalame ia o ne tatu mai maule tai me fa no mai me le a wate na ka kala ngoi me a nga mor ka ko ai nga kai au ila ka inga la me ia ia fai palo ile ia fai tau mo lo vai ku lakmu o ka ro fa si kinge ia ka palo ka yang o si kinge o ke la finger ka marco ai palo to na le tele ngona e fe tau I man lauti male ati na e o vai male le ma no fuanga ia te la me papa au ia ma na ia le finangalo fa tama fo ia me se fo ia va to lo sunga e a fa inga o tapo kalame le fiafi ia me se foi o le tele o le pawa o lo fa pia ona e uina e ala le fa inga palot a fa ila to fitu to a inga wailunga o masu wato sanga le o fa ina palot ia sa vali tai au ia fa tino le palot o le ma fa a fa to tele le stala fa ina le stala yo le library a taimi le stala le library ia faia yam palota mala o se awa o ngali leifo o se vai nga taua tele ia pe ona tau fam tala mai le sunga ya se yul o tats por kalamena ne afi o ai fa taua ina fa taua oe malo ainga ia malo si o manga ile soi fuanga nei ia ma talu fou o lo fotu ai mai ia e ala I upu faia malo ma vaenga e afi ai ia fai tato palota ia vale fai nei to lua aso fai para te puni sulua ile asto nai nei ia wale fati no ino le vaenga ia tato wat fa ftai tele le mato lau sunga se yuli ia me se for fitlinga ia to manino ia mata tartonu ia fa malia ina la fa funga anga sa mo ne ia o mana vai foi to filama to manino ia fa manuia tu sunga fa tonu ia ma sunga fa fenga ia o le la so mai ia wale fa wa winner tau ina o Samoa il ne fiafi manuia o le astofia so iva o le masina o kitopa ia manuia lava le anga atu ta pinatu ile aso sa o le fa nau ia il ne aso sa